Біздің сетіміз ұстап тұрма екен. Менің даусым сіздерге естіліп тұрса, айтып жіберсеңіздер, бір лайк басып, естіліп тұр деген сияқты. Интернет дұрыс істемей жатыр ма әлде? Іңкәр, даусым естіліп тұр ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Іңкәр, даусым естіліп тұр ма? Келесі Құран хатымызды бастаймыз. Келесі Құран хатымызды, толықтай Құран хатымның сауабын Біләл әл-Хабаши, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болып бастағаннан кейін, осы ислам дінін жеткізіп бастағаннан кейін, әркім мысалға біздің қасымызда ата-анамыз болса, ата-анамыздың қасында міндетті түрде баласы жүреді, қызы жүреді, сол үйдің отағасының қасында інісі жүреді, ағасы жүреді деген секілді, әрбір адам жақсылықта бір-біріне жәрдем беру жүрген. Дәл сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында Біләл Хабаши және Абу Бакр радиаллаху анху, Омар сияқты, Осман сияқты, Әли сияқты сахабалар осы діннің кеңірек жаюына өзіндік септігін тигізген сахабалар бар. Соның бірі Біләл әл-Хабаши. Бұл кісі ең бірінші азан шақырудың қалай, Аллаху акбар деп қалай азан шақырсақ, сол азанды шақырып біздерге үйреткен осы Біләл әл-Хабаши. Осы сахабаның артына толықтай Құран хатымның сауабын бақш ететін боламыз. Алла тағала осы толықтай Құран хатымға толықтай қатысып, сол дұғасында барлығымыздың дұғамыз қабыл болып, өмірімізге, дүниемізге, ақыретімізге, жұмысымызға, отбасымызға береке берсін деп Алладан дұғаларыңызды аямаңыздар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: ат-дуа мухул ғибада дейді. Құлдың ең негізгі құлшылықтарының бірі ол дұғасы дейді. Сондықтан дұға ол біздің негізгі өзегіміз. Кім Алладан дұға, қол жайып дұға сұраса, Алла тағала ол пендесінің қолын бос қайтаруға ұялады деген. Осы келесі толықтай Құран хатымның сауабын Біләл әл-Хабаши сахабаға бағыштайтын боламыз. Алла тағала ол кісілерге разы болсын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الدعاء لختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسيت علمنا منه وجهلت ورزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لحجة رب العالمين اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري وأصلح دنيا التي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم واجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم ألقى فيه اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومرض خير مخزي ولا فادح اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الثواب خير الحياة خير الممات وثبتني وثقل مواننا وحق إيماننا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا وأسألك غلامين من الجنة اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعزيم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدعاء عذاب الآخر اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحل بها وبيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبون بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحييتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أخيار وسلم تسليما كثيرا аса қамқор ерекше мейірімді алла тағала осы қасиетті құран кәрімнен болған толықтай құран хатымның сауабын Біләл әл-Хабаши сахабаның рухына бақш етеміз. Сіз жатқан жерің жайлы, топырағын торқа, қараған жерін жарық қыл. Осы құран нұрымен қабірін нұрландырып, қабірін жәннаттың бақшаларына еткейсің. Артында қалған барша үмметке хайыр, жақсылық, берекеңді бергейсің. Алла тағала қылған хайырлы дұғаларын, сауапты істерін, хайырлы амалдарын, хайырлы ілімдерін Алла тағала өзінің разылығымен қабыл еткейсін. Аллаху акбар. Міне осылай біздің дайым қосымшамызда оқылған барлық хатымдарды осылай бақш ететін боламыз. Сізде өмірден өткен ата-бабаңыздың, ата-анаңыздың, бабаларыңыздың атынан осылай Құран бақыштағыңыз келсе, хатым түсіргіңіз келсе, хатым сөзін жазып кетіңіз, міндетті түрде сізге жауап берілетін болады. Енді біздің дайым қосымшамыздың енді бірде-бір мақсаты манада айттық. Міне осы қасиетті Құран кәрімді басынан соңына дейін оқып шығады қосымшада, және сіз бір бет оқу арқылы, мысалы қараңыз, Құранның бір бетін оқысаңыз, толықтай Құран хатым оқығандай сауап аласыз, және Құран хатым түсіре аласыз. Екінші, осы бір бетті оқу арқылы сіз умра жолдамасына қатыса аласыз. Алла тағала баршаңызға хайыр береке берсін, қасиетті мекенге сізден біздің баруымызды нәсіп қылсын. Алла тағала осы кештегі дұға тілектерімізді қабыл етсін, ертеңгі күнге аманшылықпен, саушылықпен, берекесімен, хайырмен жетуімізді Алла нәсіп қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.